Preživite božični vikend v prijetni družbi. Se jima bova pridružila? To je najlepši božič v mojem življenju. Hrestač za najmlajše. Ob 9:25. Ob 17:30 vse, kar si želim za božič. You wouldn't want something easy, like a nice dog. We really gotta talk. Ob 20:00 bo z vami Demi Moore kot mesarjeva žena. What the hell is that? Oh, this is Rosalita. Isn't she sweet? What do you want with a live chicken? In recite ljubezni da v čudovitem letu z Russellom Crowe v glavni vlogi. Ob 21:50. Any chance of a rope or a ladder? Is that your little car? Yes, I'm in. Can you swim? Oh, yeah. Hello? V nedeljo ob 8:35 bo na sporedu Božični angel. To je Vili. Kaj je narobe, sinko? Ti je volk pojedel jezik? Sledi mladinska pustolovščina Mali iskalci zlata ob 9:40. Ob 13:55 ne zamudite rosno mlade Nicole Kidman v Archerjevi avanturi. You can kiss me if you like. Točno ob 18:00 bo na sporedu Snežni dan. Snow, and lots of it, folks. In še poslastica dneva, Črna mačka, Beli mačkon ob 20:55. Obilo zabave in vesel božič vam želi Pink Sea.